Russia President Putin hin mistress ti chu azi hilawa agua dongma ti dan deu jichum anei ei ti thu hi chom khatla chun na satain aneki thangin hi ti thu ahin geldan zat chom le ngai dan zat chom aumin ipi pen cha di ham ti tuni video hi ina sai di hi ti koi hi ke hello a hi wanga Putin to ki zop na nei dana ki sei nu hi koi mong hi za chale chinu chate apa hi koi hi iti dana ke he to lo ham ti hi min a het no mule a ha do pen cho hi 2013 kuma Putin agam president adinga ahin len do ki zo chen agam mi ho lungdon sa ta thu phun khat hi ahin nei do ni hi chi chu thil dang Halloween Putinin kumsom thumlam pi aneki chen pi azinu Ludmila to aki khen hon ding ahi dan ahin sei do ni Ludmila hin Putin hi ahin kho tamzo sunga hi anadin pia ha sat gen theina nokni dani ho azong anadin pi jinga akhan don lai KGB agent mai ahi laya kona agam pumpi lam kaile thunei ahong hi chan ge azong ahin to so pe jinga hi azinu hin anisi hin kho kiman cha na ho bowa ato soda adin pi hi poin gamdang mun chom a khol jin len ho azong ana thon pi jinga mi thlam mai maya kona agam sung pumpi thunei pen ahong hi do na ho zo se hi a het to a anapanga hi ahin la ahin kho nu kha lam hon ahong hlina akum hon ahong tam langa hin amani ki ka ki chen nahi ki cham dela suhai ding tin ahong kinuk to hon ta nahi 2013 kuma June 6 ni la alama chun Putin le Ludmila hin Kremlin muna ballet performance hoi ta khat ki bolna kin gun na chun ana thla khom honin hi akin ki chai zo chun theater sunga konin longniang ta in hong po do honin zapi het dingin media ho maya aki khen na hon ding chu aphung do honin hi hichi athul ha an hon hin thil che dan chu achom lam ben achalo sa tain mi pi tam pi lungdon na le thil het nom benan adim tawen hi a hi le thlang pi in hi tia akum tam lam zep nupi upa tam zo hi aka hona ki het thim tu lo na ki ngai cha tu lo na ti ho akona ki khen ji hi win a hin la Putin le azinu Ludmila teni ki khen na asung thu hi anaza chombe kinin hi opposition media ho akona report ki mudanin Putin hin gymnastic lama thepna sang ta nei gymnastic khuin tia jong ki he Elina Kabeva ki tinu to hin anaki dei ki ngai hona he chu mi phabe min jong a hin het do naw hi phat chom khat set pi a hi tai ti na seun hi ji achu azinu Ludmila to hin mata anaki khen hon a hi ati wen hi amani hi ki khen hon to jong le aka hon hi loi cha danin ki he thim tu ta le ki za tu ta in om honin khat le khat aki ve tu jing na lai hone tin jong aki sein hi a hi le ipg pen ta a hi amani hi chamdela ki khen hon a hi dem a hi lo le chi western media outlet khalanin a sei bangwa chu Putin hin lungse dang anei a hi jing ngap dem ti hi mi holung wil pen chu ahong hi ta na hi athu hi aki chi jap theina dingin achi sa phat holam jong them khat anave kin hoitin ama sa in 1978 kum langa ananung chi lewan hechikuma hi Putin le azinu Ludmila hi anaki mutu masat na pen hon a hin hechikuma ma achu Putin hin KGB anajoina hechilaya chu khangdong cha agent mai anahin alaya hi hiti chun wang phatum ti ding ham ahin oloi apai ho kon aku na hin concert thupi ta khan hin anazaun hechimuna cha azinu Ludmila jong hi anazaw kha hi ai le hecha chun Putin hin Ludmila chu ain mudo ta in amel hoina le adung hoina ho chun alungsung ala the ejeng ta na hi heti chun cha ko na chun ahong ke do honin ahong ke ngai do hom tan Ludmila chun Putin ta san aum na le akineu sa na ho chu ahin mudo tan angai lut na chu sang deu dewin ama bo chu aziding in ahin ve ta na hi heti chun kum nga ahong ke ngai zo nung hon in 1983 kum ma chun thupi lo simple ta in tui chung kung in nei niau khat chunga hin anaki cheng honin hi Ludmila hin ai ti azong thip hin hian ding le simple ta hin ding ki ti hi adei hlen a hi jingin a hin la Putin china lampi chu ahung khan do to ki hlonin in muna aum na phat jong ahung wang ma jeng ta na hi amo pon ahung ki su le che to ki hlonin Putin chun a in sunga ding in phat api manji tapon azinu Ludmila gari accident a anaki su kha jinga jong chun Putin hin ama sata a damdoi ina chu anavil lo danin aki sei ne hi a hi le hi cho zo se chung chu na chun Putin chu Russia president ahung hi do ki ta na hi le
ato ding atham ding amo po na chu azat ni la thum chanin alit be che ke tan ni som sunga in khat ve to hung kile ji a hi lo le thakhat sunga ni ve ham in ahung pha ji ti ho ahung hitan a hi ichi chun amani nu pa ke ka cho ke tha kang na I chan hamin a hin sim do en azinu Ludmila cho ina achangin lunghel ta in anada thaji tan a hi Putin chu ina khat ve kom ahung kile ni ting ho jong le azinu chu phaten asin sa azipon azinu chu anuya na tong ho khat tanin abol jin hi je chun azinu jong akichen na hon hin kho chun alung thlai zo tapu ne hi a hi le 2016 kum June 6 ni a chun Kremlin a ballet performance kin gun a chun Putin le Ludmila hin lungning ten reporters ho ko ma chun kum som thum sung ahung ki chen zo nung hona aki khen hon ding a hi ta adan ana phung do hon ta ne hi ki je chun hi chi thu hin mi tampi lung akidan sain gin mona zat chum chum ahung do en Putinin mistress ti cho dong madang anei thu chuma ahung kha sei che che ki ta na hi Putin le Alina Kabeva aka hon hi 2005 koma kona chu anaki pan hi ta danin ki sein Putin ama ta en hi chi khangdong gymnastic champion no hi state medal anapi do a kona chu anaki dei tu pan hon a hi dan a sei ne hi ichi phalaya chu Alina chu kumsom ni le ni bo a hin alain Hichinia Putinin medal api do azong chun Putin aza chat dan alim la hawa kona anahedo theun hi ahila 2007 kum chun Alina hin ginchat pha lo helin gymnastic lama retail ala ding a hi tan a hin phung do en kum som ni le li bep a hin alai nung athletic lama Kerala chu ada lain mi su hal nalam ti chu entertainment industry lamin ahung lunin mi tampi lung anasu boi le ne hi heti chun Playboy kiti magazine ho a alim ho ahung kita do panin lim la za chum chumin mi ho vet nom nom dingin chule anaki pi na masat lam to kinil kal na thei ta in ahung ki peta ne hi hiti chun film ho jong a hin thoin fashion show ho a model in ahung pangin in khunom te na mangin a hin khoma sa ho a ana bol do zolo bol do dan bangin nom sa ta in hin khu mangin hi ama hin entertainment lama min thanna kiti hi atuk thupi pen cha he point ichi zonung 2007 kum mama in politics lamin ahung lut kinin Putin United Russia Party chu ahin zomin ahile gang ta in state duma adingin ahin leng do ngal tawen hi ama keu se hilowin amela vet di hi henlang ata asa vet ding hi zong le Vietnam le Vietlo mama jing numei athletics le celebrity ho tam ta zong azawen ama ho chu western media hon Putin's babe tin zong amin saw na hi eche athil bol hi Putinin Russian politics suhana khangdong hola ama strategy GP ahi nadinga mi lungla theidinga ana bola hi hicha ko na chun Alina chu gymnastic queen mai ahi ta point ahi na chu chisanga chun ahung sang ma jing ta na hi hitia chu Putin political lam to kinaya ahung khan to jing na ko na chun amani ki ka ginmo om na chu ahung lin che jing ki ta na hi akum ki 2008 kumin Moscow correspondent 10 mi lunglata ading report khat hi ahin su do kinun Putin le Ludmila hi guthima ki khen hona Putinin Alina cho akichen pi go hi tin anasai kinun hi chu jong le report in asai bena achun akichen na honding mun le mul ho jong gun tu sa ahi ta dan jong asai in chule Putin le Alina chu restaurant thu pi ta khat sunga dong macha banga akichok pen hon jong amit tawa amudan ho jong anasai kinun hi hinla hi chi chu chu Putinin ha ta in adau dalen anok pi pun zapi heading in thu phun ananein hi article kisun hi apum di lobo hi tin anasai na hila hi adi poitia asai na ji chun ama hi akilep heading in aha gin mo che ki tawin hi ahila hi ti chun hi article hung ki so do zo chom khat zo nung chun ahin so do Moscow correspondent newspaper te chu aki khatain a newspaper nei pa chen business lam abol thim lo jewa a khawa hi tin asai na hinla hi newspaper 10 thu su ahin bol zo chom khat ka a company o aki kha pai jing chun mi ho chun a thu su hi di hiding a hi tin aging mo che ki tawin asung lama hi thunei ta mi khanin a kha sa a article asu du jong chu adi ta mong hiding hi ho ji a chu a kha sa hiding a hi tin alaw na hi ahile phat hong chi kin in 2012 kuma Putin re-election campaign ding zana chan Alina Kabeva hin Vogue magazine te to interview lamdang ta khat anane yo ne hi hicha lim kil ana chun pasal chapang khat ake poma ama chu aso pite ho cha hidanin asen chule
aki ngai pi pa a partner pa chu milin misang mi ha ta hi tin a sei na hi hichi athu sei chu masanga Putin to aki ka hon thu ki thang ho chu la mang na dinga a sei mai hi tin a sei te te kin na layon hiti chun amani ki ka agin mo naw chu a chi zom jing pe na hi ahila 2013 kuma Putin in Zinu Ludmila official ta a hin ki khen pi chun Elena Kabeva chu mi pi lung line ahung kin ni hi hichi phat lai ma jan Zinu Ludmila chu holanga ki pi ho namun koven khara hi ki koya hichi chu agam government in ima angai cha zo sia a supply a hi tin zong ani ki sei kin ni hi chuti chun Putin chu jinei lo achang sia ahung hi ki zonung so lo cha ahin Elena Kabeva chu parliamentary role ala ana konin aki resignin National Media Group te lamkai chairwoman in ahung pangtain hechipan mun hi Putin thugu imaho he theina to kinai pen a personal secretary tabang ti the hi hicha ko na hin amani ki ka hi ha ta ki he them na le relationship ma om na hon mi hon agin mo chu gin mo thei mo ahung hitain hicha ko na chun Elena chu milham mi pi ho mu ding in zong aki mu sa tapun a na again na zong lungdon ta khada hin so do ta na hi 2015 kumachun Putin zong hi ni som sung kidang ta in zapi anga ki mudo lo hilin anamang hilin hinla hi chi thu a hin Kremlin merely ten ama private a thil aboi pilawa kho a hilo la nei a hi tin ana sei na hi international media hon ata sa dam mo na ji ho a hidam a hilo le a government sunga hi ama thana thunei na la pi ding go khat to a hidam tin alunggel dan an seyon hinla Swiss media tian ahin report naw chun Putin hi Lugano muna private clinic khat sunga numei naw nei ding khat aboi pi a hi dan akimu thu ahin sei kinu ne hi ahile heti chun cha ko na chun phat ahung che in 2019 kuma chun Elena Kabeva thu hi khat vei to ahung min chi le kinin thu ki thang ho akon ki mudanin ama hin Moscow a Chapani anei ko ba hi dan aseyon hichi pe na chu FSB hon anaw nei na doctor munle floor chu phateke cha security a koiwa aven binudan zong asew na hi hechi thu so hi Russian newspaper ten kichi selin ahin sudo na hinla hechi zong chu kinta in anadili sa kitaw na hi heti chun Putin le Elena Kabeva ki ka thu hi anga anabe hilin anaki seizingin Putin hin amanu to cha izat mongmong anei hon ahidem ti zong mi ho kining na ahijing na hi Russia le Ukraine gal ahung do achun Elena zong hi western section list la in anazawin azi ipiham ge chin hi zong le Putin le aka hon wang hi official a ki chen hon lo wanga nu padana hon a hi tin mi hon alaw ne hi athu hi thu chin thei tapun amani thua article khat to ahung ki su do zong le agam thu nei hon asu mangsa le ji un hichimong a hi tiwang het a ha sa tai ne hi ahin la hi chan i hin cheina wa cho itabang din mun a hi dem ti chu ei ma ho het na ko na zong imat do thei dio ta sanau min hi dunia ding in hi chan cho hi intin video kina ki mukit ding in abonon stay safe and stay blessed